Aboliasio nuka corporate league kesi ebongunete akaulo angetakin ikariare komam itolositai kwape abu apugan isibuna aboliasio kanu ai tikitik anyala itoina e corona John Michael Erebu arucho Kinton Aboliasio nuka corporate league ko Eastern Uganda ngesi kio itebe Aboliasio nu imuriarto amunyelet netibo volleyball keda udubo kesi eponio ai toliot Pakwani raina aina petano kulo de posik no da itemonikini so ngini karo nyata the corporate league ara corporate games so Aboliasio no ngara kitosi itunga abudere ne pepe no itwa mulu emamekita somna so exercise ngene pare ojaso yapesi no egirigila so the corporate league lo betagi ara kaisara lo kanyalo la palo polo do team sukerelu pule de parosito bonare betaja kini Oligo International Stadium ada ole Aboliasio ne volleyball ya bulane netball area uno ne baka tag of war soda lo site ne baka sack walking ara sack race era sana pakini kuku akeje ne sote elagano soda bobo ya 100 meters na ngor soda 100 meters ni kilo so Aboliasio ne jijibinoi kwape ipone diopelode kapana kilotor iklabun aja ikina Aboliasio ngun alaro na koibuga soroti nesi kangini bong ileleba itolosete Aboliak ai penar Eyatakit erebebe alos kinete na amunyet kangin nezerai kano ai morkikin eswamak aboishonu egitigita Mtosi team sulipu ane osoroti neje team lebu to serere neje team lebu ntu ongora nyaka tepa corporate club osodi kachumbala mutimona nyina obukedia kachumbala corporate clubs otodi kata pia na ukumule wadi kaun team sulu kutetea lo sorota ne ngesi soroti referral hospital corporate club ejiasi keza tobolagano etelekara kotoma Aboliasio kangun kesi epote ai telekar eikopo keda aina na kinetanu egitigita Gabriel Esikukanuka TV East koibuga soroti